Ko je zaista Shuzo Oshimi? Lično, on je moj omiljeni manga autor i zadužen je za neke od najboljih i najličnijih priča koje sam ja pročitao u svom životu. Njegova manga Flowers of Evil je također priča koja se nalazi na samom vrhu nekog mog ličnog manga rangiranja. Oshimi uvijek jedan deo sebe stavi u svoje radove, ali na pitanje koje on zapravo ćemo možda dobiti odgovor u njegovoj najnovijoj tek započetoj mangi The Sound of a Blink. Welcome back, Alice. Flowers of Evil, Happiness, Blood on the Tracks su Oshimijeve mange koje su stvarno pored još nekih stegle svoje lance oko mog srca i na veoma bitan način obeležile moj čitalački ukus, ali su mi dopustile ili ponudile da stvarno pronađem sebe u ovim pričama. Iako moj život naravno nije isti kao životi ovih likova ili samog autora, ja sam uvijek pronašao fragmente svoje psihe, mladosti i same srži svog duha u njegovim radovima i njegovim likovima. Oshimi također skroz besramno ispoljava svoja lična iskustva, mišljenja i razmišljanja na svakoj stranici mange. Od tinejdžerske zbunjenosti do izrazito sirovih i emotivnih trenutaka koji su nekad stvarno teški za izgovoriti. On se ne srami svojih seksualnih i perverznih iskustava i često na kraju tankobona možete naći neko njegovo viđenje i mišljenje o temama kojih se dotiče. The Sound of a Blink je njegov najnoviji rad koji za sad ima samo 11 čaptera i krajem ovog mjeseca izlazi prvi broj u Japanu. Ako ste pratioc i ljubitelj ovog autora, u ovoj priči ćete konačno vidjeti odakle sva ta čisto prljava iskrenost dolazi. Flowers of Evil je manga o odrastanju i spoznavanju samog sebe. Blood on the Tracks je odnos između ludo kontrolisane majke i sina, dok je Sound of the Blink priča o odnosu Oshimija i njegovog mlađeg brata. Ova manga je prvenstveno naracijski nastrojena, skoro kao nekakav pogled u spomenar njegovog života i odrastanja. Malo je teksta u stvari uopšte izgovoreno i većina je predstavljena kao Oshimijev pokušaj sećanja nekih trenutaka iz njegovog života. Upoznajemo se sa kućom u kojem je živeo dok nas vodi kroz prostorije opisivajući njemu bitne detalje i zaustavljamo se na slici njega i njegovog brata koji je uslikala njihova majka. Vidimo da je Oshimi još kao mali pre rođenja svog brata imao crnu mačku kao ljubimca i usput opisuje njegovo prvo mutno sećanje o dolasku tog brata na svet i tu vidimo prve naznake njegove psihološke borbe. Paneli postaju crne, haotične mrlje dok pokušava da se seti kako je njegov brat uopšte izgledao. Ja Oshimija pratim i na socijalnim mrežama i u zadnjih nekoliko meseci njegovi crteži i skice koje tamo postavlja su skroz razjebani. Svi likovi su muljavi, bez ikakvih linija, sve nekako iskače i vrišti van normalnih proporcija. Izgleda kao psihotični napad i ovdje već u prvom čapteru sve to dobije nekakav smisao. Ovo je priča koja će biti lična, bit će bolna i verovatno nešto što retko viđamo u ovom mediju, barem kada se radi o velikim popularnim imenima industrije. Oshimi također predstavlja svoje prve korake u svet crtanja i mange, kada mu je nećak pokazao priču koju je on nacrtao i napisao. Shuzo se zaljubljuje u tu priču i počinje da piše svoju nekakvu mangu o dva brata u kojoj jednom čudovište krade srce i onda mlađi brat mora da ide na avanturu vraćanja istine. On se seća kada je prevario tog brata i ukrao mu nešto novca iskorištavajući njegovu mladost i neznanje. Ovo sve deluje kao poprilično normalna priča, ali sve je podmazano velikom količinom tenzije, napetosti i veoma osetljive neprijatnosti. Nešto što ovaj manga kad drži u malom prstu. Shuzo se prebacio u budućnost gde mu je 21 godina, zanemaruje školu i fokusira se više na mangu i konačno dobija nekakvu serializaciju. Nije davno posjetio kuću i polako zaboravlja na svoju porodicu i svog brata. Njegov život je pun mange i devojke koju tada imao. Taj zaborav i idila ne traju stvarno dugo. Poziv od oca donosi veoma tešku i tužnu vest. Njegov brat ima tumor. Ovo su prva dva čaptera i stvarno ne bih previše otkrivao šta se desi kasnije u nekim većim detaljima, ali ovdje očaj dobija svoje pravo lice. Shuzo predivno vizuelno pokazuje na mogućnost sećanja izgleda sopstvenog brata koji je sad mršav i slab i tu borbu sa rečima koje su u većini slučajeva ostale duboko u grlu, duboko u srcu i nikad nisu napustili njegovo telo. Njegovom bratu je tada bilo 15 godina i taj broj te godine su veoma bitne i za Oshimija. To su godine kada mu je otac davao knjige na čitanje, upoznavao ga sa nekakvom malo ozbiljnijom umetnošću i ovo su ujedno i stvari koje su razjebale njegov mozak. Nešto što Oshimi predivno predstavlja u Flowers of Evil mangi. Tu se seća svoje ljubavi iz tog perioda i početka istraživanja svoje seksualnosti i svog tela. Ovo su stvari koje njegova majka i nije baš voljela i zbog kojih ga je osuđivala i držala pod kontrolom i okom kad god je to mogla. I sada Oshimijevi bivši radovi dobijaju još veće značenje i još veću težinu. Sve nekako dolazi na svoje i mi konačno vidimo sve karte. Ovaj čovjek stvarno otvara svoju dušu. Skida se go i leže na taj sto bez ikakvih dekoracija. Predstavlja nam svoje telo i svo to crnilo koje nosi u sebi.
a na nama je da ga komadamo i da uživamo u toj gozbi koja nam je predstavljena. Art je totalni haos, maglovit, nesiguran i musav, baš kao i njegova sećanja. Baš kao kada nešto potisnute duboko u sebe i svaki pokušaj sećanja istog odbacujete. Art je onakav kakav treba da bude. Manga također često ima veoma apstraktne i psihodelične momente koje Oshimi kao i uvek maestralno predstavlja. Osjećanja koje ovaj čovjek ima prema svojoj porodici, pogotovo prema majici i ocu, su toliko univerzalna, ali opet veoma specifična i njegova i stvarno onako lična. Njegov pogled na samog sebe je također veoma direktan i bez stida. On ne pokušava da predstavi sebe kao nekog koji je uvek u pravu ili bez greške. U stvari on svoje mane gura napred i deli ih sa nama. Masturbacija koja mu bukvalno obuzima život je sve više pristupna. Razočaranje u taj život sa ljudima koji su ga stisnuli u nekakav balon i razmišljanje o suicidu. Sve je ovde. Artistički i naracijski. Ima jedan deo priče kada su svi u bolnici i stanje njegovog brata postaje sve gore i gore i njegovi roditelji pokušavaju da imaju nekakav normalan razgovor, da se pretvaraju bukvalno da je sve u redu. Oshimi ovdje pokazuje svoje nerazumevanje ovakvog ponašanja, ispisivajući te njihov dijalog kao linije koje ne znači apsolutno ništa, dok se iznutra bori sa svojim postojanjem. On sebe smatra već mrtvim, dok gleda svog brata kako bukvalno umire ispred njega. Mnogo drugih veoma bitnih stvari se ovdje dešava i non stop imamo te vremenske skokove koje on stvarno voli da radi i vidimo Oshimija kako polako prolazi kroz sve ozbiljnije godine i pokušava da živi život vraćajući se mangi i ponalaženju devojke, ali ga ta kuća, ti ljudi i njegov brat uvek vuku nazad i posjećaju na njegovo detinjstvo na to vreme kada je imao 15 godina. Također Shuzo je očigledno imao velikih ljubavnih problema i ako je ova manga stvarno većinom istinita i autobiografska, kraj 11. chaptera je stvarno neizmjerno sjeban i užasan. Gde će ovo da ode i kako će uopšte jedan čovjek da nastavi da crta i piše posle svega ovoga, ja stvarno iskreno ne znam. Ovo već sad obećava kvalitet koji je na još većem nivou ako ste upoznati sa prijašnjim radovima ovog autora. Ja sam plakao, malo sam se smejao i često sam na glas izgovorio razne psovke u neverici događaja koji su bili ispred mene. Ovaj čovjek je zacementirao mesto na tom nekom mom prvom i relevantnom mestu i čisto sumnjam da postoji šansa da će ikad sići sa njega. Nadam se da pronalazi trenutke nekakve sreće u svakodnevnici i stvarno bi mu zahvalio za svaku liniju i za svako slovo koje je do sad podelio sa svetom. I u neku ruku to je to. Ovo je, kao što sam rekao, moj omiljeni autor. Stvarno mi je drago da je počeo da radi na novoj mangi. Preporučio bi iskreno da počnete s nekim drugim radovima od ovog autora, možda Blood on Drugs, možda Flowers of Evil, čisto da se upoznate sa njegovim načinom pisanja i predstavljanja tih emocija koje stvarno drži u sebi i onda će ova manga o kojoj smo ovdje pričali da dobije puno onako ozbiljniji komad mesa koji joj stvarno treba. U svakom slučaju čitajte Shuzo Oshimija i vidimo se u sljedećem videu.